Opamwe. What's now? I sorry them. Eton abula musio. Edema a nyafo mano. So what I say, Oto abula musio. Edema Ghana for no. Why your accounts? Edia manya kupuana. Mama Akraba. Wafreme me Adjoa search name Mesrel. Now wa subscribe to my channel. Mia notification bell also for more news. Ebusuafo Ghana fo bi no mo de enkrawe ema osofo opamo omo HS opamo utu abura mu nsu eton kosua kokko na nyende no chenasem accountability be na wa ye de ama enkrofo na woton abura mu nsu na kosua kokko mo no. How many years now started a woton sa items wo church? Accountability be na wa ye. Onya accountability be so you don't have any right to question anyone in this country. Aban na aba no hwe na say obi aye bone a or every right to say or be prosecuting the panel. You dare not talk about anyone. After all, you are not even a politician. Na nyeti Ghana for I can say na so pamwo agina na sorry them. Na me nim omo supporting NDC party no come here say it seems say I say one person omo dia membu no kwa His Excellency John Dramani Mahama ni nsem na omo bua membu no. Like Aden, is it where we are getting to? This is not fair. You have to obey. More NDC supporters now, and I said more share come say Mahama, His Excellency John Dramani Mahama be president. Journalists for am supporting no, Ankran for am support. Come here question person mo dia membu ni bu. Ghana e Monday. Captain Smart show not on your TV e shit. Hopes and Doya show not e no ka shit. Now what 2 man from America back. Now I suffer for can mana. Momana His Excellency John Dramani Mahama onya focused on fembebu membu because papa no me personally that we can say I am beginning to like this man because in his speech or the mind he said a whole lot of things. Actually, ubetimi akwa penny audio no speech na His Excellency John Dramani Mahama winning open mind. He said a whole lot of things. I think that this time around, wakwa tine for 8 good years. When mistakes or yeah. And our person will be correcting no. Anyone who mistakes are banned we are in person. In all, no, he wants to, leave a legacy for himself. So you should allow the man to think straight. No family and Ghana na opa mo uja so de ubachi obi atumi na oba be omo ye cathedral ho accountability man no cathedral no efa ho. Senanado e na pamfo mo edi cathedral sika. Basintale mo omo ye mini say soldier army so say here is Ukraine army no ma akoko from abegudo almost on betting for just leave it to them to do their work. Where's everything? Oh, Ghana phobia my reply. Yenti nsem omode etuja. Opamwe. What's now? I sorry them. Eton abula musio. Edema a nyafo mano. So what I say, Oto abula musio. Edema Ghana for no. Why your accounts? Edia manya kupuana. O catch na na do say okwa cathedral no o menye hu account enfama mo na mo na nyame afre mo wo na wo se ba ye hunu sa wo fi say ba be so musubiem wo fi say ba be so musubiem se sie mo nya sofofo mo ye politicians what I say mo nya sofofo ye de mo back down send ye treaty politician for no what I say o ba be catch say na nado e me account man since say wo to abula musio a wasi nyankopon and the tire kan kire why your accounts e dia man nyankopon mo dia man tsana na mo fa mo homle I mean tin richi wo munti na ase mo hu mi se ase menya emfa obia nto so a me influence se me spread ama yetimi I engage afini I start ne Dr. Mangu ba omia akasim bi ma I me de we na senke betra nya fina ye betra se na we na yempam na we yempam mesi aba we ye to ya yelusu ye no enye pani bi o MPP no ma yelusu yo eye we ase no yenya me yen na ye wase no ye na esenke pam ye na pani bi no o ye mistake wo mo de o mo koje de bai na yen na ye wase na ye spread no yen ye problem no yen ne ya bufo ne ne no me nko hansa me di kan na wusu bempa ene ayi fense opambo e de nkwasiasem bia ba na san nkwasiasem no me no me di kan ka chonsa ba ne ya to awie enti wa kwa ko che won koma yi afama fa uji mi trase na se mo se mo trase a
this time nye campaign bi ye nem okɔ ne se ya wabaya ba fa ujimi tinase medical ka kyerɛ sɛ mo no ke to ba wi mi nka sɛ nti obi abi but sɛ wo ba bɛ wɔ ne na nado opambo me ka kyerɛ wo ne ama wate wo ase so afa fofra mfa nkwa sɛ me ne ma na nado so ujimi a fa ujimi tina wa so dem hoti me ka kyerɛ wo mo ate enye utipen na nado nkufo ado obetimi ya wo so ba na tete na atete ana ama tete na atete ana wo wanye bi pimpam ana sem na abantia ana mo katachi wayi kum nanka wo se ne hwan ka wo se ne hwan ka sache na ado ti se de wonya wo yam babi ni ne ka sa wo dama na so ni so le kan opambo wo dama na wo ni so le kan aban ya to wi mo wi ni obian ni obian majechi ni peace and edit baby. What is your problem now? Why opambo se wo jimi a menu mienu no yen ko ni ye se wo jimi a me ka kire mo ate wo ase me se wo do afefra aba no ya to oba na wi ma ne mfa na wo da ho nkofie din na fo oni je enjoy e wo so dem ho. Don't try, don't come. Me se wo na na do betimi awo so ba wo so ni mu a na na do betimi awo na mudi moni nswade na mudi nyame asem apanta akatakata mani na maya hantan etu me se Ghana ya mani hu Africa mani hu especially Ghana ya oman Ghana din aye oman Ghana pinisi ayesi eye mu sa asofo nkwasiafo we no bi ye to ba wi na ro baka sa ho MPP ni ben na me to ye to ba wi baka sa ho e na no me ko be enu na ko se na me ko be ye ka ayi e ma o se NDC for NDC bu se na wo begimi na me nyehu sa video no se me hu ya kwa ba ye sa video no ka ma anura se me hu ya nka ma nye sa video na ma wo mudi nya me suma kete mani na obi e ho Ghana bia no e wo so mo be hye mo na ase kwa se man me nemo oye ye ni mesemu ye fake o me metemu so ye fake me ni mesenya me frɛ wo ni hwe so and I'm not afraid of you 1 seconds me ni se wo ye fake enti se wonim na se wanyo afefra ene ojo mahama enko emmo na na do din emfa nkugya wo so dem nkan kwase asem efi se wo se wo hye nkoma no wa meda wase enti wo ja ko NDC wo enjoy ma win election mumfa nije ene osebo enter John Dramani Mahama chi na mumpush no eno na hia ogyina ho anu na wo so 2025 be to for mano na ena no bedin na anu yakela nkosa wo beko ukra ka makoma 32 a na fridge bibia wo a na ho kana na do ba ye na sa cars na wo kra ye no wo betan na ebutu na de card be na wakra 18 we nipa bone for John Mahama no okra car na do buy o ko change contract no e de je cars mako 300 car mako 32 no etimi to car mako 300 abejida hanu be ka kire say na do mfa mebo video no matie adekodi ntia me wa hane no de ntia ma true sa caption mon tagi sa o pambo no eni sa nkwase o nkwase asam na odi usu be pante ho no mudi MPP mpani for me person me dey ade se dey bitu manim se emre bi wo Ghana ye betimi de sa nkwase afo we mi no kokoto a mon pe kwan bi so na mon fo mon kokoto no ma ye o ma dwen se okwan bi o mbefa so a o megu MPP party no mbegu no meka me repeat ni biom o usu be mpa se court betimi de o chat no so se ma on mention because party no enye Ghana bia party eye ko ni ate ye wo hu kwanse esiw no se